Ćemo li uspjeti ili smo suviše mali, ostaje nam da se vidimo. Da li su ovo teški udarci oko nafte i oko gasa za nas? Samo još čekam da nam neko kaže ne smete da dišete taj vazduh. Još da nam kaže to radimo sve za vaše dobro. Pa šta da uradimo za tih godinu i nekoliko meseci? Kako da izgradimo naš produktovod ne radi više prema Rumuniji. Morate graditi novi gasni interkonektor. Sve to da izradite, da pravite reversible fazu prema Mađarskoj, da može da se vraća gas, a ne samo da ide u pravcu Mađarske, da pravite interkonektor sa Severnom Makedonijom. I sve to kad napravimo, ne znamo odakle nam toliko gasa da nabavimo ako nije ruski. I kada sve to opet uradimo, postoje se pitanja kako ćemo da nadoknadimo to što moramo platimo 30-40% višu cenu. Da gradite nove rafinerije, potrebne su nam najmanje 3 godine. Hajde da kažemo da ubrzamo sve, a znate kakvi su uslovi u Srbiji, da sad bilo što ubrzate, nemoguće, opet bi bilo potrebno 2 godine i 2 godine i 3 meseca.